umlambo kanye nogogo, all the elders and deacons, obaba bonke, omama, abantu abasha, all the workers in the house of the Lord, abaqala ukufika namhlanje. I greet you all, brothers, in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Siyabonga kakhulu kuseni namhlanje siyambonga uJesu ngawo bonke indumiso enzekile namhlanje kuseni endlini kaJehova. Ubufakazi behlile uphakanyiswa amandla kaJesu. Siyabonga siyabonga ubufakazi obunamandla ukuthi what we confess uNkulunkulu wenza lokuyisikhonfesayo. Usho kanje uJehova owenza indlela elwandle nomkhondo emanzini anamandla, okhipha izinqola namahashi, impi namandla, uyalala kanye kanye, akusenakuvuka, ucishile, uqiniwe njengomongo. Ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazindli ngezindaba zasendulo. Bhekani, ngiyakwenza okusha, kuyakuqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlongasibi. Izilwane zasendle ziyakungidumisa, amakhanka nezintshe ngokuba ngiveza amanzi ehlane nemifula kwahlongasibi, ukuphuzisa abantu bami abakhethiweyo, laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lwami. Liyaphila babizwi lakho, linamandla, lingcwele, abekuseni uNkulunkulu uthomweni sonke ngalo. Khuluma bafunhliziyo yakho ngomntwana wakho. Sizothula babasibulaleli, baba wethu namandla onke. Sizothula uNkulunkulu uthomweni. Sizothula sibulaleli. Sikwazi baba uzokusho uNkulunkulu uthomweni. Silindele wena, baba uthomweni. Khuluma ngomntwana wakho konke. Fihle egameni likaJesu. Amen. Bazalwane, le text esifunda namhlanje kuseni, Prophet Isaiah, bhalela encwadi, bhalela uIsrael, around the 6th century before Christ. Uma ebhalela encwadi, Israel was in Babylon. So, bhalela abantu aba-discouraged, bhalela abantu who are spiritually tired, bhalela abantu aba-displaced, bhalela abantu who are wondering ukuthi ngabe uNkulunkulu usabathanda yini. You see, there is a time empilweni yomzalwane noma yimuphi efikayo bisho lapho na kube ngathi uNkulunkulu sekukhohlile. Khona ikhathi efika empilweni lapho na ukhuleke kungenzeki lutho kube wese. Kube ngathi uNkulunkulu usekilahlile. Khona isikhathi la khona impilo ibenzima khona uze engathi abantu bangamnika advice ukuthi hamba uxolisa uNkulunkulu ngoba usekilahlile. Kodwa ivesi eBhayibhelini lapho lithi mina nguwena Jobe bengingayifuni inkosi bese ngilibeke udaba lami. Ngiyakhumbula lelo vesi. Lelo vesi siye sikhulume ngalo kube ngathi inhle. Umuntu wayetshela uJobe lamazwi wayemdelela. Ethi ngendlela osubone ngayo kwabe kuwena. Bengizoya uNkulunkulu ngiyomfike ngilibeke udaba lami ukuthi ngenzeni ukuze uNkulunkulu enze njani angixolele. You see, leso sikhathi siyafika but sonke siyazi ukuthi uJobe wayengenzanga lutho. Kodwa wakuthuli kwangathi uNkulunkulu njani akekho. Ngamanye amazwi lento ukuthi isimo sibe nzima kakhulu ayehleli wena kuphela, ikhona namaqhawe enkolo yabehlela. And the season mayifike empilweni yomzalwane ila ubona khona ukuthi wamthola ngempela uJesu noma wayizele nje kumnandi basefaith mission ngoba ifika bakubeka izandla kube ngazi ukuthi impilo ngeke iphinde ilunge. Webazalwa namhlanje ngifuna ukuzokutshela ayikho impi umzalwane amelana nayo engenayo expiry date.
ukuthi problem mawusempini usathana ukutshela ukuthi ngeke uphinde uphume and sewuyofisa isimo sakho sinjani sinje. Namhlanje ngifuna ukukutshela ukuthi yonke inkinga umzalo nadlula kuyona has an expiry date. Ngifuna nje ukuthi siqale lapho mohleli phansi wazi ukuthi lo jam ohleli kuwona lithi iBhayibheli weeping may last for a night but joy is coming in the morning. Because uNkulunkulu wayazi ukuthi noma ngaba mnyama kodwa kona kusazokwenza njani kusazokwazi. I-problem iy'nkinga zikucindezela zikufinish ngendlela ukuthi uzibone futhi nansi into ofanele uyazi iy'nkinga mfoka Luthuli zikubamba ube ngathi ibambe wena wedwa. I-problem uNkulunkulu wayenza afihleke inkinga ibe ngaphakathi akabhali umuntu ebusweni ukuthi yazi sonke we are going through. No, uSathane bekutshela ukuthi wena wedwa kuvula ubufakazi basume bonke bethi webazalwane wakwahlala esontweni bezofakaza ukuthi babonge ukuthi uphilile ulibanzi wena kanti udokotela last week ethi isimo engathi siba wesi. Uzibuza ukuthi uNkulunkulu onjani mhlawumbe ngithatha step further wakwahlala nomuntu wakutshela ukuthi ngeholiday next week ngeke ngisatholakala ngithe ngithatha abantwana siyophumula siye la eDubai and yazi ngizokhala akwenzanga lutho ukuthi ufike ngesikhathi esinjani esirong futhi abaningi bamumpemba itest bayifeyila lapho ngesikhathi ukuthi ngisala eDubai kunokuthi athi uNkulunkulu siyabonga ukuthi kaMphembe yenzeka lento umphembe sihamba naye kusho ukuthi mangabe yenzeka kaMphembe kusho ukuthi lento nakwami isazokwenzeka avela athi uSathane wena ngokunjani ubona impakamo nala ingekho khona. Mina sengayifundisa umuntu mayishinto babukuzwayo engihlulayo engibona ukuthi uyangi-overpower angisalimazwa impakamo sengivele ngidrobe inspiration ithi mayikwazi ukwenza lokhu uzwayo lento namanje ome kancane manje ngale mpakamo yakho ngoba uyalimala. Nokufakaza siyakhetha manje ngoba uyalimala mama masifakaza uzufakaza ubufakaza obungahlangani ngoba manje siyasaba ukuthi masichaze kakhulu wena wenze njani uzolimala. Ngithi namhlanje phume kulimaleni draw inspiration ukuthi mayisukume efakaza ethi bazalwane bengilele esitezi ngase ngizwe ngathi konke enyaka zayo ngase ngehlele downstairs musukulimala. Ngoba ukuthi isitori sakhe sizwakale kahle ngokunjobo ufuna ukuthi uyizwe lento ukuthi be-self-state ngase ngithi ngithi khoshokhoso lapha ezansi ngase ngithi angehle kunokuthi ubheke ukuthi lesi sigebenga sibenzanga lutho athi uSathane besenzani isidingo sokuthi athi bese abstain. Mina mangenizwe nomzalwane ngingena ngithi ngiyabona into nje mina bazalwane ngiyathoma ngabazalwane yabo umzalwane ophumelele ngiyathoma ngayo hayi mina ngiyathoma ngechurch mina mangixoxela ngobabusika asikho isidingo sokuthi ngikuchurch le Durban kodwa ngiyayikhuluma into ngoba futhi ke bese wakadlamini kuwese asikho isidingo malandela sokuthi ngichaze kodwa ngisho ngifuna ukuthi nalowo lalele ukuthi amkhulumi ngosiba ohlala eManyaleni uyazi ngenzani ngenzela ukuthi advertise ukuthi athi usiba mkhulu lo mzalwane lo baba lo ukuze abone ukuthi uJesu njani uyaphakamisa wena ufuna ukuzwa ukuthi umuntu unjani yabantu abafakaza bakabanzi khona bangayizwanga nafakaza basalinyeza ukuthi bekenziwa ama-test kwalethwa amalungu uyabona bengekanda uyabona hayi phela sizomika labona ukuthi ichaze lento futhi lesa sifo ngeke usithole hayi khona amagama yokubathole ingane ine-rash ingane nje iyiqubukile ngiyakizwa ukuthi amagama awothole
ukuphambana. Ubona ingane ene-medical aid nengane elele private hospital, yingakho ungasizakala empilweni ngoba masifakazi uyasibalela ukade sithini. Sometimes mama upheme sifike izinto uNkulunkulu asenzela zona ngenxa ukuthi abazali bahlale besilimalele mangabe siphakamisa amandla sifaka. Uzakwethe phumelela awukhulekeli ukuthi inkosi uyozavela. No, baba siyabonga ukuthi kukhona umuntu eNazaretha ohlale eChrist. Musukudinga leyo nto ngoNkulunkulu ukuthi nathi sinabo abazali abahlale eChrist. Mangidlule eChrist ngiphathelwa imoto uzofonela kakuzwayo bangala. Musukhamba ulimalela abantu ukuthi hey osibani bani vele uNkulunkulu baphakamisile. People don't know who to the masters. And you're so young. She has a master's. I'm living on this moment. Una a master's. But we are some who the masters. Boba, guess science. Kintu my lord. Say, hey, sa fellow go trebo. Nala masters. Una. We hide our achievements. Go back to your 70 days I won't find a young capable. No, this guy is qualified. Who am going to 20 times something to tell me? No, I was born a boy. But we hide our achievements because they never deliberately manage. Massive is here for us. What was that? What are the money man when is also for us? Hey, oh, I have the time. Father, ufuna simbona. Weba salwane. Umzali father ngetekhulayo uthi baba siyabonga. Maphasi ingane ka-matric ezakho zingaphasi. Awusho ukuthi hey uyothuka ingane yakho. Uyabona abantu? No. Uyekhamela lothandaza ukuthi makukhona ophasayo redemption bill. Yezami fanele siphase ngegama likaJesu. So isizini yokuthi bathi uNkulunkulu akekho yayikhona nakaIsrael. Mina ngikutshela ukuthi ukuhamba oshumeza abantu ngokunikela okucelisayo. Uhamba unikela usathana vale zakhe imali. Kwaziwe ukuthi hayi lo wena mokunywe ngemali abantu bayanikela abesenze njani avale zakhe. Ngamanye amazwi yonke into ekhonwayo sometimes it will go through fire. But ungakhathazeki ukuthi udlule emlilweni. Now awulena kuNkulunkulu udila kanjani nabantu ababisa ngabakhe. Bakhethiwe bishop kodwa baseqhelezweni. Ngicabanga intandokazi azikho eKenani kodwa zila zeBabylon. Kanje uNkulunkulu uyabakhumbuza. The first point I verse out between 16 and 15. Uyabakhumbuza ukuthi mina yini survive ngesikhathi la sikhuleka khona. Number 1 sisurvive ukuthi sesake sambona enzimanga empilweni zethu. Ngamamazi into lokuqala esikhuleka kulona ukuthi sike sakubona nasesihlanu ukhipha amanzi ethwaleni. Bathi noma baseqhilazweni uthi bona kodwa ningakhohlwa ukuthi mina ngangafaka amanzi asekibhitha ngafaka amanzi. Uthi nako banivijeliwe banjiwe ningakwazi ukunyakala kodwa ningakhohlwa ukuthi mina ngangafula amanzi amakhulu ayelele kusogula bathi mina sengangawahlukanisa nahamba phakathi kwawo. Asibanjwa into eningi sibanjwa ukuthi sakhona ezizinto ezinkulu empilweni zethu. Athi usathane
inkinga sakwenza sekuletha ukuthi singamshiya manje kuningi kakhulu asabenza manje sesihlale phansi ukuthi uyasibalela kuningi kakhulu let me help you ukuthi inkinga yakho yini ukuthi uyashesha ukukhohlwa athi uDavide mbongo uJehova uphefumulo wakhe ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke mihle yomusa inkinga yakho uyakhohlwa mhlawumbe ngoJesu ungatholi ngisho ipasi obani bekshaya ipasi ngaphuka kwafika esiphambanweni yashintsha impilo namhlanje kuthiwa uma ngasibanibani unemoto uyadla sewukhohliwe namhlanje sewukhonza mawuthola isikhathi namhlanje uphuma la uhambe ngathi uphuma emngcwabeni umuntu ongamazi because uyashesha ukukhohlwa ukuthi hlangana lesiphambano isimo sesisasinjani wawungazi ukuthi isibongo sakho sangambele kwababani mawuzithola abantu ushibo ngeningi ngoba wawudideke kodwa ufika uJesu wangabheka ukuthi ibongo zakho ziphambene wafika kuthintitha namhlanje masibona sithi mambani nenjani inkinga sewukhohliwe ukuthi nahlala yakhohlwa ibandla laNkulunkulu yakhohlwa sesiyisa into ezoniphilisa ukukhumbula bese shindaba enkulu athi kodwa ningahlali entweni endala uthi ningakhohlwa kodwa bese ethi kodwa ningahlali futhi uyona isikhathi eside uyabona trick lento uthi khumbula ukuthi ngakulandaphi kodwa futhi ungahlali la ngakulandaphi ibandla shele imangaliso lendala uNkulunkulu umlinde ngendlela afika ngayo 94 usayini uzokhipha ngale ndlela phuma kule uNkulunkulu wakususa ngale ndlela kusasuzokhambisa ngeke indlela ngoba uNkulunkulu wendlela zakhe siphakeme ayikho into eyikhila njengomuntu ofuna ukuhlala entweni endala just because sasibawunda abantu babegula sigide sithomo abantu basinde babusinde ungalindi manje basazosinda kanjani ngoba uNkulunkulu is a God who moves akasiyena uNkulunkulu omndawonye kufanele abantu laba othi mangabe sizwe ulwazi for 3 months bese create umgomo ukuthi ofanele amsiza kuzobe phakathi lingozi ikholo njalo ufike kwanikwa 1000 namhlanje kwanikwa 1000 inyanga ezayo kwanikwa 1000 la ngenyanga ka4 bese uyivale umlomo wakho bana ningasayinanga icontract ubuzo sethi bathuni nje labo pastors yayisikophe umuntu uqhamuka iBhayibheli lithi uqale kusiya umuntu othembela ngale kwantu ungabi khona lindele ukuthi wena ngoba kwakho kumnikelo mhlazana wevarsity bese taba kunawo uyaza uhlawushada soqoqa umnikelo sokungabi thina sizayo siqala kakubike ngoba hayi suka sisiqhela shit ayibo uNkulunkulu akalindwa ngendlela eyodwa ubani lo dlamini wake wahlala walinda abantu uzolethela amakholo ukudla kanti amakholo eli wahlala elinde ukuthi amakholo azomlethela ukudla wathi uNkulunkulu awukazi kahle wena namhlanje ukudla sokunikwa amagwaba wathi ehleli amagwaba ayeke ukudla lento ayiphethe athi silethele wena because indlela zakhe iphakeme masifika olwandle abantu bele ndiyithembe singasayitholi ikephe uyalishintsha ulwandle lenza umgaqo bathi wena kanjani ngoba ikephe zikodwa hayi lo sihamba naye uthi la kuIsaya I will establish a new thing our God makes a way out of the corner bese ufuna indlela umuntu wayephilisa amaphilisi la phela khona amaphilisi don't panic and say because when you tell me establish a new thing you see uNkulunkulu akahambi ngendlela eyodwa uNkulunkulu angathatha othisha ababili abaphumelelise ngendlela eziwu2 ezingafani kodwa bele qualification efanayo behola imali efanayo esikoleni esisodwa kodwa ngoba baphumelele bobabili indlela yabo kodwa mawuthi aqhathanisa into engafani uyingozi yenza kanjani ngoba uNkulunkulu unendlela akuphumelelisa ngayo iproblem yamakhono sonke sifuna ukuphumelela ngendlela yakashuzi
noma uthandaza ubheke ngiyandlela hayi because wena ngiyazi uzoyifuna no uNkulunkulu ithi yena I don't know uzohamba kanjani kodwa kunye ngikwaziyo ukuthi wena uzohamba la phela khona ikephu uvula amanzi abantu bese behamba emhlathi la phela khona ikephu ngoba sekusebusuku uqinisa amanzi uJesu lithi iBhayibheli wabonakala esihamba phezulu kwamanzi bathi nasi isipoki kwenzakaleni la ngamamazi usebenza ngendlela enjani engafani la phela khona isikho sinethe phezulu uNkulunkulu sivela manje lesikho sesibhakwe inkosi lithi iBhayibheli kuphela baphinda bathi sesikhathele lesikho esihamba sodwa sifuna lenyama wathi ikuphi inyama eKharu ngoba yiki indawo yenyama wathi sifuna inyama lithi iBhayibheli wathumela umoya from the east and the west waphephethela inyoni bangayizingela kodwa lithi iBhayibheli saphephukela kubona bathi bebile babona inyoni seyiqatha sisingena obani izulu selithumela umoya ukuthi shona khona uyophepheka because indlela zakhe iphakeme he makes a way la sekunodonga khona bafike indongeni zeJerikho ungasabele obani wayalekho bathi uJoshua sonke kanjani ngoba obani wayabasekho wathi uNkulunkulu mina nginguJehova wayimela ayibika Israyeli wathi namhlanje nizorawuda warawuda kasibulu kaNkulunkulu yazefika yazophilisa into because God makes a way wemvula indlela abantu sebegive uphile bathi ngeke uphinde ube yilutho bese yavela ungadlala abantu bekutshela ukuthi uzophetha unje phuma la yobatshela ukuthi ngangingenje futhi ngiyiphethe ngisho because la ukhona is not the final destination ngizokukhumbuza ngoJesu ovula indlela kunomuntu ohleli phansi la ongazi mangase ukuthi manje unika 10,000 angakhokhela bani ayeke bani because izikwele zakhe iningi endlela ukuthi ngisho ngamnika 10,000 wayibona ungagcina umphathisa ngekhaya ngoba akazi fana uhlephele bani kodwa ngizokutshela ukuthi omdala kunenisuku uvula indlela nala imali engasekho khona bese ayivula uthi kunabantu bamasihlabela sithi angazi nami ngiphuke kanjani basuke beqinisile abazi nabo ngoba mayisevula indlela uyebuza ukuthi kazi zafika kanjani don't be discouraged usethi ke I'm making a new thing ngizothi namhlanje kuseni uma sivala lesemo ngizothi unyaka sewuphelile kodwa ngifuna uphele kanje unyaka uphelayo wena kodwa upheli uNkulunkulu uthi ngikutshela ukuthi is establishing a new thing in your life indlela uzoyivula nala sebehleke khona namhlanje kusho uzokutshela ukuthi akathi ukuthi I will establish uthi he is already establishing a new thing ngamanye amazwi lengayo ukuthi saqala iku-process nje kubona sengathi uthuli nje uIsrael wetshela ukuthi hayi nje bethuli akathuli ngoba bethuli he is already establishing a new thing uthi ngivula into entsha khona abantu abahleka abathi career yakho seyiphelile khona abahleka abathi ngeke uphinde usebenze abanye abathi usoyofunje namhlanje ngizokutshela ukuthi la uhleli khona is not your final destination la uhleli khona is not the end there are greater things uNkulunkulu akubekele zona futhi ngifuna ukusiza lelo ophumelelayo asikafike emgomeni kuningi safanele sikwenze because khona uzohlala la azi ukuthi lento ikhuluma nabantu abaxakekile lento ikhuluma nophumelelayo noxakekile ngoba nawe la uhleli khona asikafike emgomeni khona sisazi lakho because uNkulunkulu is establishing a new thing ifuna abantu abazostretch bavula amehlo babona ukuthi kunakanani uNkulunkulu akubekele khona ngithe siphile so uNkulunkulu asesenzele khona kodwa sihlale kulo wasenzele khona ungahlali enkazimeni endala uzubulawe yona awungeke silindele kodwa amadoda ayinoxolo athi amadoda aphiliswanga ukuhlala kodwa ahlala phansi avumelana ukuthi masihleli la sizofa noma singahamba siwenze njani
Base bethi into engcono sife senze njani. Into ezokubulala wena ukuthi mawuficwa izimvu uhlala phansi. Izimvu ayihlalisani phansi, izimvu uyabona umuntu ofanele ngenyawo ilo seyimpilo ofanele ngathi yabona ke sengizomkhonza uJesu bengathi ukuthi manje izinkinga zinto. Into ezokubulala ile ukuthi meke waxakeka wena uhlala phansi. Uba isivakashi sasesontweni. Uma izimvu zikushaya ila uma khona ngenyawo bathi bafuna ufaka futhi nansi into efanele siya asifakazi kuphela ngoba sesikutholile lokho. Siyafakaza sisazophikisana noSathane nje. Athi sikhala bazofakaza uthi nje ngizomemezela uJesu inkosi basi. Lehle kahle ngayo kumnandi. Sixake ukuthi lo muntu uxakekile kwenzeke no sifaka sizokuthi siyaqonda ukuthi siyadlula. Sesiyaphetha kodwa ayiphethe. Ngizokusho futhi lokho sakathandaza ukuthi avoid ukuba yikhona eliphela nama-seasons. There's a conduct that is expected from someone who's successful, even during this season. Ukuthi you don't stop. Ukuthi ube fruitful nangale season. Khona abantu mhlawumbe sebeslow down. Uyona yonke nokucabanga konke sebeslow down. Kodwa khona abanye baphuzwayo abazokwenza imali eningi kule season. Izowaphilisa unyaka wonke ozayo. Bazobeyithatha emakholweni. Who are slowing down. Let's go together. Why to put us wisdom? You want to see a pain in your unyaka uphele kodwa thina bazalwane bathi uNkulunkulu akasinika wisdom yokuthi sina celebrate into next year. Kodwa celebrate sazi ukuthi impilo injani iyaqhubeka. Bese kuthi okugcina ohleli phansi obona sengathi unyaka awuhambelanga kahle. Futhi ubona sengathi uNkulunkulu ukhohliwe. I want to lay a hand on you before we go, because God is about to establish a new thing in your life. If you are here and you feel ukuthi kube nzima kwangathi uNkulunkulu sekukhohliwe, you are strong, uyagida, uyafakaza, uyashumayela, konke uyakwenza, kodwa you do feel ukuthi uNkulunkulu engathi sekukhohliwe, I want to lay a hand on you before we go. I know it's late, but I want to lay a hand on you because God is about to establish a new thing. I don't want you to finish the year without uNkulunkulu sekukhohliwe. uNkulunkulu wethu uvula indlela la engesela khona. Naso kwathule lawakhipha amanzi baphuza bacele bakhe. Nalase kuphela khona ukudla emlethisa kube yimvula. Nalamanzi sebaba khona asaphuzeki kodwa yamazi bashintsha bebututhi. Ngoba ngaphandle libanga lonke libenyama. Because I want to lay a hand on you because God is about to establish everything.